hashize iminsi 32 yonyine, ariko ino ntambara imaze kugera ku rwego rutigeze rubaho, aho ibihugu bigera kuri 16 bimaze kuyinjiramo mu buryo buziguye cyangwa se butaziguye. Muri ino minsi 32 kuva intambara yatangiye tariki 28 Gashyantare, ubuzima bw'abantu ibihumbi n'ibihumbi bumaze gutakara, imitungo myinshi yarangiritse, ingufu za peteroli na gazi zirimo zirakoreshwa ku rugero rutangaje, ndetse amafaranga abarirwa muri za miliyari z'amadolari amaze gushorwa muri iyi ntambara. Intambara hagati ya Iran na Israel ntabwo igarukira ku bihugu byombi gusa, ahubwo yamaze gukwira mu karere kose ka Aziya y'Iburengerazuba, aho igira ingaruka zikomeye ku bukungu bwo ku isi no ku buzima bw'abaturage. Guhera ku munsi wa mbere, iyi ntambara ntabwo yigeze ihagarara na gato. Ibitero bya misile, drone n'ibikorwa bya gisirikare bikomeje umunsi ku munsi, bituma akarere kose kaba mu bwoba bukomeye. Icyari cyatangiye nk'igikorwa cyateguwe n'ubutegetsi bwa Amerika nk'igitero kigamije intego runaka, cyaje guhinduka intambara nini kurushaho, cyane cyane nyuma y'uko Iran nayo itangiye kwihorera igatera ibihugu bifitanye umubano na Amerika muri aka karere. Ibi byatumye ibihugu byinshi birimo Arabia Saudite, Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, Qatar, Kuwait, Bahrain na Oman byinjira mu ngaruka z'iyi ntambara, ndetse ibihugu nka Jordania, Turukiya, Chypre na Azerbaijan byisanze biyinjiyemo kubera kwakira ibirindiro bya Amerika ku butaka bwabyo. Iyo urebye abantu bamaze gupfa usanga bibabaje cyane. Abarenga 5,000 bamaze gutakaza ubuzima, abenshi muri bo ni Abanya-Iran, aho ibitero byabaye byinshi kandi bikomeye kurusha ahandi hose. Muri Liban naho abantu benshi barimo abana n'abaganga bitabye Imana. Nubwo mu bindi bihugu imibare iri hasi gato, ariko iyo urebye ku rwego rw'isi yose biracyari ibintu biteye ubwoba. Kuva muri Israel kugeza muri Iraq hamwe no mu karere kose, ubuzima bw'abantu burimo gutakarira muri iyi ntambara ku rugero ruteye impungenge. Ku ruhande rwa Amerika hamaze kwemezwa urupfu rw'abasirikare 13, mu gihe abandi basirikare bagera kuri 300 bakomerekeye muri iyi mirwano. Nubwo ibi bigaragaza uburemere bw'iyi ntambara, abayobozi ba Israel bo bavuga ko intego yabo ari ugukomeza kwagura ibikorwa bya gisirikare. Amerika yo ku ruhande rwayo ivuga ko ibikorwa biri ku musozo. Nk'uko urwego rushinzwe ingabo rwaje kubitangaza, bavuga ko intambara izarangira mu byumweru bike aho kuba amezi menshi. Bavuga ko ari intambwe igaragara imaze guterwa, ariko bakanemeza ko hakiri byinshi byo gukora kugira ngo bagere ku ntego zabo. Ibi byose byerekana ko nubwo bavuga ko bashaka kwirangiza vuba, ukuri kugaragaza ko intambara ishobora gufata igihe kirekire kurushaho. Amafaranga amaze gutakarira muri intambara ni menshi koko. Mu minsi 6 ya mbere yonyine, Amerika yari imaze gukoresha miliyari zirenga 11,300 by'amadolari, kandi uko ibikorwa bya gisirikare bikomeza, ayo mafaranga yagiye yongera umunsi ku munsi. Israel nayo mu minsi 20 ya mbere y'intambara yari imaze gukoresha hafi miliyari 6,400 by'amadolari. Ibi byatumye ubuyobozi bwa Israel bwongera ingengo y'imari y'ingabo igera ku mafaranga agera kuri miliyari 10 z'amadolari mu rwego rwo gukomeza iyi ntambara. Ubuyobozi bwa Israel buvuga ko aya mafaranga ari ngombwa kugira ngo barangize urugamba rwabo kuri Iran. Bavuga ko bashaka gukuraho burundu icyo bita kibi no guhindura imiterere y'akarere k'uburasirazuba bwo hagati. Abasesenguzi bavuga ko ibi bishobora kuba ari uburyo bwo gushora amafaranga menshi mu ntambara idafite iherezo risobanutse, ndetse bamwe bakabyita ubujura cyangwa uburiganya bukomeye mu mateka ya politike. Mu gihe twavuga ko ari ukwezi kumwe kurengaho iminsi mike gutambutse, imibare igaragaza ko iyi ntambara yamaze kurenga ku ntego zayo za mbere. Intego ya Amerika yo guhindura ubutegetsi bwa Iran ntabwo iragerwaho, ahubwo Iran nayo ikomeje kwihorera ku bafatanyabikorwa ba Amerika, bituma ikibazo kirushaho gukomera. Ibi byagize ingaruka zikomeye ku bukungu bwo ku isi, aho ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, ibiribwa n'ibindi bikoresho by'ibanze byatangiye kuzamuka ku rwego rutari rwarigeze rubaho mu myaka myinshi ishize. Impuguke mu bya politike n'umutekano zigaragaza ko ari intangiriro y'ibibazo bikomeye kurushaho. Ikibazo gikomeye kiri ahangaha ni uko intego za Israel na Amerika zisa naho zitandukanye. Israel ishobora kuba ishaka gusenya Iran burundu, ikahindura igihugu kidafite ubuyobozi bukomeye nk'uko byabaye kuri Libya na Liban. Gusa ibi ngibi ngo bishobora guteza ikibazo gikomeye kurushaho, kubera ko Iran ifite ubutunzi bwa uranium bushobora gukoreshwa mu gukora intwaro za kirimbuzi. Iyo igihugu gifite ibintu nk'ibyo gihindutse cya nyirarureshwa, bishobora gutuma ibyo bikoresho bigera ku isoko ryirabura cyangwa se black market, bikaba byakoreshwa mu bikorwa by'iterabwoba ku isi yose. Ku ruhande rwa Amerika, ikibazo gikomeye ni uko uburyo bwo kugera kuri izi ntego budasobanutse neza. Mu mateka, nk'igihe Amerika yinjiraga muri Iraq muri 2003, yari ifite ubushobozi bungana n'ubwo ifite kuri ubu, ariko Iran yo ni igihugu kinini cyane gifite abaturage barenga miliyoni 90, bikaba bigoye cyane kugenzura igihugu nk'icyo hifashishijwe ingabo zonyine. Nubwo hari iterambere mu ikoranabuhanga rya gisirikare, Iran nayo ifite ubushobozi bukomeye cyane cyane mu bya drone, bituma intambara ikomeje kugorana. Ibi byose bituma iyi ntambara isa n'iri kugana mu cyerekezo kizamuka ridasubira inyuma, aho buri cyemezo gifatwa gituma ibintu birushaho gukomera aho kugabanuka.
Bamwe mu basesenguzi bagiranye ino ntambara n'izindi zabayeho nk'iya Vietnam, aho byatangiye nk'igikorwa gito ariko bikarangira bihindutse ikibazo gikomeye cyamaze imyaka myinshi. Imibare nk'uko twabikubwiye iragaragaza ishusho igaragaza uburemere bwayo. Ibihugu 16 byamaze kuyigiramo uruhare, abantu bagera ku 500 bamaze kwitaba Imana, abasirikare benshi barakomeretse, miliyari nyinshi z'amadolari zimaze gukoreshwa, ndetse n'ubukungu bw'isi bwatangiye guhungabana. Gusa nubwo iyi mibare n'ubu ngubu iteye ubwoba, impuguke zemeza ko ibyago bikomeye kurushaho bishobora kuba biri imbere, cyane cyane mu gihe intambara yakomeza kwaguka ikagera ku rwego rwo kurwanirwa ku butaka. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi, Minisiteri y'Ingabo ya Qatar yatangaje ko misile 3 zarashwe zivuye muri Iran, 2 muri zo ngo zikaba zarahagaritswe n'ubwirinzi bw'ikirere, ariko imwe iza kugera ku bwato butwara peteroli mu mazi ya Qatar. Nubwo ubwato bwangiritse ku ruhande rwabwo, amakuru yemeza ko abakozi 21 bawukoragamo bose bakuyemo amahoro, nta n'umwe wakomeretse, kandi ngo nta byangiritse ku bidukikije byagaragaye. Ibi byerekana uburyo iyi ntambara imaze kugera ku rwego rwo kwibasira ibikorwa remezo by'ingenzi ku isi, cyane cyane bijyanye n'ingufu. Perezida wa Amerika we Donald Trump yatangaje amagambo akomeje guteza impaka, aho yavuze ko ibikorwa bya gisirikare bya Amerika muri Iran bigomba kurangira mu byumweru 2 cyangwa se 3 biri imbere. Yavuze ko Amerika izava muri iyi ntambara uko byagenda kose, haba habaye amasezerano cyangwa se atabayeho. Igihe cyose ngo bazaba bizeye neza ko Iran itazashobora gukora intwaro za kirimbuzi mu myaka iri imbere, bazahita bazinga utwabo bagende. Bamwe bavuze ko ari ubwoba cyangwa se kugaragaza ko Amerika itari ifite intego za nyazo ijya kuza muri Iran. Aya magambo agaragaza icyizere cya Amerika, ariko akanagaragaza ko ishobora gufata icyemezo cyo gusohoka mu ntambara nubwo ibintu bitarakemuka neza. Ku rundi ruhande, perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yatangaje ko igihugu cye gifite ubushake bwo kurangiza ino ntambara, ariko ashimangira ko bisaba ko abanzi babo batanga icyizere gihamye ko iyi ntambara itazongera kubaho mu gihe kiri imbere. Ibi bigaragaza ko Iran ititeguye gusa guhagarika intambara, ahubwo ishaka n'umutekano urambye utuma itazongera kwibasirwa. Mu gihe ibi byose biri kuba, ibihugu by'Ubushinwa na Pakistan byashyize ahagaragara ingingo 5 ku bwabo zigamije guhagarika ino ntambara. Muri zo harimo guhagarika imirwano ako kanya, gufungura inzira y'inyanja ya Hormuz, ndetse no gutangiza ibiganiro by'amahoro. Impamvu Ubushinwa buri kwinjira muri kino kibazo iragaragara. Bafite inyungu nyinshi mu bukungu bw'isi, cyane cyane mu bijyanye n'ingufu, kandi ino ntambara irimo guhungabanya isoko ryabo. Ubushinwa bukeneye isi itekanye kugira ngo ubucuruzi bwabwo bukomeze gutera imbere, bityo bakaba bari kugerageza kwigaragaza nk'umuhuza w'amahoro ku rwego mpuzamahanga. Mu masaha y'ijoro ryakeye, Israel yakomeje ibitero bikomeye ku murwa mukuru wa Tehran, aho yibasiye ibikorwa ivuga ko bifitanye isano n'ubutegetsi bwa Iran. Mu gusubiza, Iran nayo yarashe misile nyinshi ku butaka bwa Israel, harimo no mu bice bya Tel Aviv, aho abantu benshi bakomeretse, barimo abana bato bari mu bihe bikomeye. Ibi byerekana ko nubwo hari ibiganiro by'amahoro biri kuvugwa, ku rugamba aho ibintu bikomeje gukaza umurego. Ntabwo ari aho honyine, Iran yakomeje no kwibasira ibihugu byo mu karere ka Gulf. Muri Kuwait, igitero cya drone cyateje inkongi y'umuriro ku kibuga cy'indege mpuzamahanga, aho ibigega bya peteroli byahiye bikomeye. Muri Arabia Saudite na Bahrain naho hatangajwe ibitero by'ibisasu n'amadrone byabaye mu ijoro. Ibi byose bikaba byerekana ko intambara itakiri hagati y'ibihugu bibiri gusa, ahubwo yahindutse ikibazo cy'akarere kose. Ku ruhande rw'ubukungu hari impinduka zigaragara. Ibiciro bya peteroli byagabanutse gato uyu munsi, bigera munsi y'amadolari 100 kuri barrel imwe, nyuma y'amagambo ya Trump agaragaza ko intambara ishobora kurangira vuba. Ibi byatumye amasoko y'imari burayazamuka. Gusa nubwo ibi bisa nk'inkuru nziza, ukuri nuko ibiciro bya peteroli bikiri hejuru cyane ugereranyije n'igihe intambara yatangiraga. Hari n'ikibazo gikomeye cy'inzira y'inyanja Hormuz, imwe mu nzira z'ingenzi zinyuzwamo peteroli ku isi. Iran yavuze ko inzira izafungurwa, ariko atari ku nyungu z'ibihugu biyirwanya. Ibi ngibi bishobora gukomeza guteza ibibazo ku isoko ry'ingufu ku isi, bigatuma ibiciro bikomeza kuzamuka mu gihe kiri imbere. Mu gihe ibi byose biri kuba, hari n'ikindi kintu cyaje gishya. Aba Houthis bo muri Yemen batangaje ko bashobora gufunga inzira y'ingenzi ya Bab al-Mandeb, ikaba ari inzira ikoreshwa mu bucuruzi bw'isi. Ibi byaba bivuze ko ubucuruzi bwo mu nyanja bushobora guhungabana cyane kurushaho, bikagira ingaruka ku bihugu byose byo ku isi. Ibisesengwe bino byose biragaragara ko nubwo hari amagambo y'icyizere atangwa n'abayobozi bamwe, ku rugamba aho ibintu bikomeje gukomera, ibitero biracyakorwa, ibihugu byinshi birimo kwinjira mu ntambara, kandi ingaruka zayo ku bukungu n'ubuzima bw'abantu zirimo ziragenda ziyongera. Icyo wakwibaza rero, ese iyi ntambara iragana he? Abanyarwanda bavuga ko aho inkuba ikubitiye atari ihagarara, bisobanuye ko ibibazo bikomeye akenshi bitangirira ahantu hato,
bikazagenda byaguka. Ino ntambara ikomeje kwerekana neza ko ibihugu bikomeye byishoye mu mirwano ingaruka zitagera gusa ku bari ku rugamba, ahubwo zigera ku isi yose. Abaturage basanzwe nibo bahura n'ingaruka zikomeye. Ubukene buriyongera, ibiciro bikazamuka, ubuzima bukagorana kurushaho kandi butari bworoshye. Reka dusenge Imana intambara ihagarare vuba bishoboka. Reka tugushimire ko waduhaye amatwi yawe kuri uyu munsi. Kuri Jado Dukuze Official tugiye kubana nawe mu biganiro byinshi biri imbere kandi byiza. Bana natwe. Jye wumvaga nari Jado Dukuze.